Hallelujah. Praise the Lord. Kalangan Kieng kot ngakan mour and so mawan share masanan kot iban katokelata lesson mi chapyatar. Te we are kotonan wicked kasampal ban injang Christ. Kamelele me ko sayayer wanay waun ki yaw ki perehre ki lesson is chamankelep ki study ki tuan tamen jang Christ we are ngajay kamelele. Palilautin ngoy ay panay to na way taken kosayatan yoralap te matawatan yoralap. At majaban study ko puksarawi, we kita puksaraw masani me pitin tao, manamanin me mour menanin tao. Ibang ko lesson in rahn wato kosaya, the blood provides daily. The Dahme Intahu Wadohng Kitail. Okay? I kaskulina yo iklang comments miya makasaya. Sanctification makamor kitail la kay te katay pohn. Sadya yang dama comments kang kosaya. Insan na aramas kosaya taramang kosaya pang kosaya ta dama meled mapuksarawiya. Masudra mo o ay pohn at atawang crisis chuban katabo reta. Okay? Pwede mokitwa wiyawir mo na tayo budi. At tama pa na lo yung manan tatokin po lobo re mo yung re at a pohn. At a kamelele. At a watak siya kacharo ko siya ngoy men. Okay, magas ko siya kolula. Magas ko siya ipsabal. Mo Christ childlike faith, Pohn sincere. Manono biji abela siya kamelele. Ab chala sa magots siya biji kachayla. Okay, so Dahme Intahu Wadohng Kitail rahn koaros. Iyay kapag chabanalete me ako saya rahn koaros. Kahit ka uyawi chapari yakit sa malaro, ngoy katakataman nan matamataw, apsudukak tatongki manan intaw. Waban rahn koaros. Rahn koaros Dahme Wadohng Kitail miban say rahn wat yeyi cleansing kamwakelei, yeyi healing kamwahu. Ye protection, perehre, or victory. Powehdi. Okay? May bang kayo insayra ako saya cleansing. Intahu kamwakelei kita rahn koaros. Injang Christ kamwakelei kamuyongoy rahn koaros. Iyay men kakelail de iyay kabagap cheban chama-chaman me ako saya rahn koaros. Dahme Intahu Wadohng Kitail Chalban Kieng and rahn koaros. Okay, kaya tegan wiyawi tanan history, tanan matamataw, ajaban abiado ni pohn injang Christ ay rahn. Okay, cleansing men kamwakelei ay mour. Chaban udial igidar scripture kan de rampungkan pon mga video kayo naraw Leviticus isa payo. Koso saya somau tok. Somau tok on kitail apan represent deep. And so mereka somau tok. Men Israel kan aman dirakta somau tok. Wisigi sanang kanimo. Katoror la. Isolation mit wacha corona. Quarantine. So katoror la. Mabil bangkolang kamo pambil kanay na ichapoy debil lusun tok debil gola pewe wasang wata ray ap menlaw ipakitak malang watak pumakchay ban watak sangan dok laut merakan uya bang kamwakelei ta uya bang pungla kapang Jesus kamanga iyala ngagechaw ta challenge ang Christ kamwakelei gida ni pohn ama Niya wat go, tirin tatak yu yan na wiya. Puyen magalagala, puyen koto yang kau tagar na story nan Leviticus isa payo. Aramas chok niya ba ang puro ng kahanimo, abang puro doja atok malar puro pampatong apanene. Rabang ya ceremonial cleansing ceremony de wiya pan kamwakelei.
Okay, we have kamwakelei will require man. Abtami saya doing talk loud. Okay, talk loud poran ran kopurpurto o warong metrikan. Okay, so aramas man chok a kelantiangi ella loid and sense with. Kasi ya rayo me mogitin Old Testament. Rakas kasaleta kilelenta me Jesus. Katston we in some bawat. For New Testament. So aramas manakan mimiliki o ang sama pang puroto apan kamwakelei brenda en Kieng kaudak. Matawa? I karabawa me kamuyo ngoy. Chabang goto wasan sarawikan mekin. Ngong kikapayata kupranggot ya kuprangoten chailam puralare. Mission minded. Okay, momotso yo me koko tapon koko likin court. Ya koko likayo kasampalan. Maturiesa kwaluesa tuoriesa. My koi uyata na trumpatak. So Kitail chon momotso anso maramas manoporto. Atail kayo target. Masasa kot abana sala kot. Mami minanti banane salatakla. Gikadak patak orala poija. Patakan poi daudrin moni ogot libagong konek. Ap patakan kamwakelei kitailda. Chailananip sapal nanin chang Christ. Puk chailankin muya kauda. Chay kauda kenaramas pong. Okay? So ima wasawya. Aramas mandira chok abangodo ceremonial cleansing. We apan makalekal tapuen Kieng kaudak. Kamu yongoy pukjang kaudang gengen jananip sapal ren Jesus. Janane lukurian Jesus and magon te patrakan ang katlon laletang kamwakelei kitang Christ. Ayan so machekak melelin kaudak in so lang. Chabang kaudak chabang rong kapiti yung kot chabang kaudak kauno pungking kitail achay kapakapakan kokotaway mong kot ng kotial sweet smelling aroma pohn. Okay, amak chayban uwaja te pachaykan chay ko to pueno yawi jari chayban libo kaitek liboro kap leprosy. Toko, memi miseli likubues choara. Amen. So, nan chebanga wudial soma corona, imagine so cha pungi, momot so ka apple party sanger government. On ye sa cho 200%, puegi momot ban ugita Christ. Ugita intang Christ. Tirin momot so, nan Amerikat, nan Fiji, sasa bonbe, moin, ap moi saik nok, me aramas kandado, se kola sarawi, me vaccine alap, me socha vaccine alap, me vaccine bot lawin sarawi, me socha vaccine mimiliki. Okay, nasan child chok, magatin Satan ma, kaitek magatin saulang, me miyangin sarawi lale. Momotso yo memyang saraw lale nanarail mour nan mouren wamparon kan cheban leroro kin chang Christ cheban mangi me intaw manaman akin kamaw yala leprosy. Okay, rail me lepros kan rail me toktong kan rabangoton kamakel samoro kin kemela man. Te kemela manpir, te kemela simple. Okay, yakin usupiki so mawa pak isu. Iko sa yaya rayo. Te video menaklar kan tame pak isugi. Puegi kaskasaletan sa me Jesus pang kochto. Inchang Christ potiesa nan palwaro wasa isu. Okay, number isu ye namban Jesus. Namban completion. Nambang kaun sakala. Nambang court. A Satan bilminia number. And that's 666. Nambang Satan. Okay? So,
samarokan rawiwiya tama Christ ko tong yare. Usupi so mau leprosy yo. Usupi gin tau pakisu. Arab ka claim amakelekel. Kamu yo ngoy wasa isu puliesa nan kalaban Jesus. Wasa isu intra intra patiesang wasa isu ni kalaban Christ. Puegi ko soyayer. Libraba ko tong kawela kemela prap angoy kodo pukanan ke mour unsak. Okay? Nani Hebrew 2 ori sa kriyaw arintuan mesansal nan kosonedo. Karanyang me koros kin kamakel kita inta. O sotra lapapan deep kin mia masotra inta kin kreti. Wasai matawai men sango poyaki. Nan matu tayo. And so me ngen sarawala Jesus nan sap John puen tested en kasongosong rentebel. Matawang ngen saraw me wala. Ngen sarawala Jesus puen kasongosong ban tebel. Nan matu tayo. Kasongosong silu tebel wiyayan Jesus epewe de koros. Eu kasongosongan inangunutuk. Kayo Jesus powehdi. Okay, karyang kasongosongan ton maso. Jesus powehdi. Kasiluwa kasongosongan compromise. Tagot compromise kaweliali. Okay, Satan songan indayan Jesus. Mabang parti sa kabang kiyang ikahanim ko. Tama kasaya. Kasyana na kola don lobo. Kabang pongiya chay kiyang uker. Kanim in sampa. Okay? Jesus powehdi chapel. Ako saya get behind me. Ako saya amporalamore. Okay? To chay rebuke Satan. Or Satan no shrink. Sarodi likamata tang. Nan matupayo o Jesus powehdi chapel. Up still ebang katlabon lobo pueki komo yongoy. Still anana kakaredintra pueki komo yongoy. Okay, nanarail tiyak en tom. Kasotoka tom sotra intra karedi. So Jesus emasani mio wasakis emasani is chukoton abolish is chukoton kasore la kosonet. Apo ko don fulfill it. Iko don kapayata. Yamo mana kapayata. Akakeredintra. Niko sonnet ma miyap chawataka. Ibru duwari sa kriyaw. Okay, duwan mesansan niko sonnet do. Karanyang me karoskin kamakel kita intra. Jesus kay buyeti te bola. Loko walk sangras me kuturu intra keresan nan palwara ng kalapi. Puyen kasaliyang kachay me ko doon fulfill ko doon kapayata. Tama ko sa natinindinda. Okay? So, anda soja lapapan deep kin miya masodan jakredi. So nan iko sa yayar ni tepela chapin kasong Jesus mona ministry. Powehdi. So ma Jesus kat to bweki hi. Loser chapel. Ako sa ijal Satan nurpanatang. Lose. Ap Jesus kat to bweki komo yongoy. Jesus kat to bwen bogen getala. En kapre getado. O en kakela kai getal. Okay, karata ke der inda me Satan powerful. Ke der inda me Satan Maraino witting kiki ang ke sausaw nang ayn Satan and lama meakot. Jesus kawala rawuting bon. Okay, yo agat kiyang kamayongay. Kayon so ne usu. In transapol mayeros. Kin Kamwakelei Kitail sang. Tipachay kan koaros. Okay, bile wat. In transapol mayeros. Kin Kamwakelei Kitail sang. Tipachay kan koaros.
Kamwahu ngoi pwede susu deep. I mean that without faith, masutra atail pohn. Jail utan ban sa kaleta inawunggot te tatokan Christ. Makarata masutra amo pohn pakren Jesus. So lang man magkap mapacha mo itan Jesus ang mour mangak simposono tugutug. Apan ngilamauki apan apolang katalela mamelel. Ika sambalan chanta tongkin chang Christ kamwakelei kita rahn koaros. Puen chang Christ men kamwakelei kita rahn koaros. Puen maso aiban ipsapal ayap mangan mang tro. Okay? Mga tro. Metuweja kamelele penay kamelel. Okay? Kauno mamasan hikangaleta. Pue iko konin deep. So, ay kokon tip, ay matamataon tip, anana kamwakelei chang Christ. Kosaya rahn koaros, main koti witen ki ay so posona in chang Christ. Main koti witen ki ay nanga in chang Christ. Pagita, intahu, agot tong kamwakelei kitail rahn koaros. Masani me, kamwakelei tar tipachay kan koaros. Amo buko ay buko wek tipachan mongot rahn koaros. Wadohng kamwakelei. Okay? Wadohng kamwakelei. Satan bang kang chang kamwakelei. Satan kang kitan aleta. Okay? Chang pungki yang masa nang kota me. Makelei tama. Ma ay bosana inen chik. Ayan ano ko saya main kot kamwakelei chai. Amen. Kamwakelei kinian chami ay maliel. Kamwakelei kinian chami ay nangka. Pwede men berat, pwede lo kaya suwit, pwede men sakhaw, pwede men nanak. Ke pwede men, wado chay mour, kamwakelei na ninchaw rahn koaros. Ama ang bosonen loud, kompana sayaris kami. Kompana ledi me kamwakelei tar. Kompan kokosan nan makelei me kosan ra in Jesus. Okay? Leleya. Karyaonera. Caballo. Wiso. Caballo. Ibrutua wisa caballo. In chang Christ. Pan kamwakelei kabete tail kan. Sang triakan kautak sogatrabokan. Pugitailen kap babakot. Yes. Ya kautak so katrabokan. Muin kautak kiapsa sa kauno. Okay, kautakin ana bawiapa. Ngoy kertanan momotso. Isa sa miyananan chang Christ. Ang kamwakelei yata. Okay, so kautak yo mesotra pasanta pohn. Tuwekan ang kamwakelei kitan chang Christ. Saraw ko sa yasansan. Kautak so katrabokan. Dahme so katraboki. Kauno katrabokan ki mego to me eternity. Mego to me yeyas o batabat o morsodruk. Kauno on kamwahu ngoi dahme katrabokan ki reta palinganeta. Katrabokan ki palorata. Abu jakak neto kolanan lang. Jakak salomobon kolanan lang. Jakak mas pali kolanan lang. So dahme kauno katrabokan ki. Kachan morsodruk. Ko saya puyi wong ko trapa kong sampa kay dek puela o sabwa kamwahu ngoi. Pwede Jesus kachto pwede kamwahu ngoi. Okay? Wong ko trapa kong sampa kachkito sapal mayeras. Meman maposon. Eso trapan mela abanan ke morsodruk. Abanan ke morsodruk. Okay, so kasampalapan kitailen matawo taman. Mema intang Christ to kamwakelei kitail atay kautang kan mal. Mo intel changaki we atay program onak. Mo ingitay mayrong. Ap machay soto luke yang aramas ranip sapal. Kautak mal. Ya kay kautak mal me chay ka saya pongi tikitika nani. Kautang kay makakautak ang Satan. Wina ni sili kautang kay ma. Pogita. Ismechay kamelele, ismechay lukuri ang imachay kot.
Jai lulugurang Satan, Jai sukusuk winigan, Jai wimbunani pewe, then Jai goekosko so logoyang and sautrakan, repijing Jai lo am babakarabemen. Oh, am no makaking kayo bakpakeoman. Satan as a child. Asa uyatang a child kan. Okay? Ako saya Kitailan Ntang Christ Kamwakelei Kitail ta kabede child kan. Kabede ikakunda. Among you. Lokayan and that cleanse our heart, cleanse our life. Ntang Christ Kamwakelei Kitail ta. Pokitailan there kausan nan wiyapa so katapokan. Me got you metoketa samba so katapa. Okay, so katapa. Maybe got talking money, puyang kopopo layak manokela coat so katapa. Abano di Japan sambawat. Maybe patapatak, patakan bici aramas poran pungkinia. Ibat iya sayur memasan henta kolula, ay kang entarang kolula por the mall bay. Ay batangka biso katapa. Ay Japan sambawat. Kabarania aramas. Acha kabarani da koto avansa tiyan so mour sojuk. Okay, so kamu yung ay panan so koros mangi matawa. Japung la rengot puekin jang Christ. Jam makalagal kita puekin jang Christ. So Japan bil ngongin dayang metrikan. Okay, wasa sa kola kalok silia randa. Utan sa tipane pok may Wahdo masanen deep kan. Api isabol macay masanen ma. Kamu yung ay tipan, kitsakin sa raw kitsa na Kamwakelei kitan jang Christ. So, wasa koros sa kolaya, same message, so tawagla. Okay, kinta mo isa, pangata ko sa kusaya, ipsapal, chabang ko sa iya pangata. Ichapin mour, at chayban ipsapal. Okay, ama chayban, pangata ko sa iya ipsapal, ariya petakin Satan, machalin din tang aramas, chay pichi-pichira, raman mela sojuk. Okay, ranana Kamwakelei kita, manamanin tamin chawiya, pag chaylender kautak makauna mas ani so kachapa. Okay, kautak kapapunsa sa tipaikan, so kachapa. May mayroon papunsa sa tipaikan, so kachapa lang, atan ma religion. Nganan wiyapa anaba, nganan momotso. Ngan saut so chaman chaylen ipsapal, pongen sarawi en lulul kolkolul atail mourin saulang. Amen chaylen, imogrong laben buet. Apatangan stunong kong. Okay? Kichel machel makalagal tanan jang Christ. Te aler makaban tipachay kan ichar mapatago kong chayban yoki. Pungen sarawin so say kitail chaylang konta tipachay kan tetamin chaylanana wuksang. Masanang kota so dra kansa na mawi kitail. Men kapong kitail. Armachay men patak me luwat pwe yan para tipayari. Ngay bilibila. Hallelujah. Okay, Ibru isakriya. Argitail kayang pangkuparang kod ni kapet melel. Terin poson. Ni kapet makalakal sanger katodron suet. En katek pan lalatail. O ni palwar me Wahdo kitar pil makalakal. Okay, dami ako sa saya chailang kayang bang kauno. Kachail wood palwara chayka. Tenan ngana tail ka Wahdo kitar pil makalakal. Ya pilen intaw obil baptize. Ap may sutra Wahdo kitan jang Christ isutra ko nang baptize. Pwede baptize in pil o kasaleta me miya kolula. Miya liponin jang Christ tatok lale child. Okay? So, kumkak wadak akos ko saya tuan jang Christ tame wiya ni palwar tuwa rahn koros komuyongoy anane tutu. Tanane tutu cha wuten palwar wuten kipil palingana child anane pil Wahdo. Okay, Wahdo nan masanang kot Wahdo nan
in Christ. Apply the donkey in Christ. Okay, the donkey po ime powerful, ime manaman, aba o makalakal. Okay, ime manaman o makalakal lang. Palilaw din ang pangutang kinukin Christ na kapakapkan. O ke mour salatak mongkot. Pagkasular papangom buyuyakan ap kapapang intaw makalakal. Okay, ngayay kapakap. Ranjo kan main got makonya tor me yasanda bui kokonen deep. Murisa ngaya salanda uden kinian Christ. Berdaja kamwakelei kinian Christ. Okay, rambuka de berdaja kalangan kiang kamun Christ. Tuwede yasoyer me milale. Okay. Chamanda kamatip saraw Kamatip saraw kayong current, isa kayo riyesak silular, riyesak limau. Jesus nidun ang son Passover, the Passover. Piliti kibisang pilawaw. Kusaya yung rahn mawaramo, palwaramo, kalabi mo. O pilki yung rahn kabanin chao. Tuwaja, Israel, rawiwiya sa ritual, rawiwiya sa program. Rawiya nidun kataman ba. Tama rawiya nanisip. Okay? Jesus, imagatstone to make it happen. Imagatstone, we are the pilawaw o Passover and mia libo, Israel. Israel rawiya liya ni kataman. Jesus, to umpueki nanisip. Kauna masa niyang Moses, rengemela mano litop yikinim kan. Arme litop tio. Angel of death, chon longen kemela o bangenalo sibala, jay mga istoryo. Bangen sibala nim kan memianta. Tamara wiwiyaw, prakasakaleda, kamu yung ay bangkelel gitin chan Christ, jaban mour la. Okay, so answer Israel wiya kaya nang kayong korante sa kayo, ang sa marawia kamatip pon paso ba? Jesus, wiya, yang Israel, niyaray kataman, abandang Israel, me iwaramo, ikalapio mo, kono be broken, poek Israel, antrao ko saya, intray, kutong kamwakelei. Do this in remembrance of me, ime ko saya, wiya met nikataman bay. Okay? Asa jaga ko saya rangkin chamanta kampakepan aban lobu laural yesang kampakepan araikin waki. Ako saya manaman te kamaupan intaw ong rail. Ong aramasaman mibangkin nimala. Iminda kaya take faith. Pagjan itawing kauno take faith. Mantabanit rong masa ng God ngorama wayaps juga kamelele tetong kiay poson dagot poson kiang wiwiyalale aban sa jowa iban Jesus bola aban song koros wiyawanan mata-mataw ap chailang kay bidnan wiwiya panapal tami song ko saya karasapa aman li kolya taban melar rabang kisang life support powe ni chumwe aban ang palworokan aban melar wana luwat aman joror anana kolya poye luwat ari ngoyinda ansami ko sa ngoyinda mia porejmen magiang amadab sarawi mia porejmen ekis aprosyo mo itatayan mo mia pilmen meng saita o pil inda alekis pilan. Cebang kapakapala pewe, wiya nito nam chaman, kamatip saraw yo yawe. Kamatip saraw kalabang Christ ola, intaw kredi, puen kamawik chala. Okay? So dame wiya, ale. Ran silumuri abdoy. Okay, so imi ko sa iya. Cheban soja ale di story in book sarawi me minan mata-mata tanan history. Mour
Chaban Wahdo. Pagjalan to Wadohng Kitail masani. Jesus masani, do this in remembrance of me. Magjawiya kamatip sarawi, drigila kamatip sarawi, abjapa suchaka, why go to manaman and in town and atail circumstance of life, nanatel, mour nan rahn na resolibo. So got trouble. Okay? So Korea song me ko saya me Japangan the Kieng in Trao Rang koros ye kamwahu yala. So store me up chow yaw, me bang kamwahu yala. Okay, the donkey kamatip sarawian, the donkey winen nituan chamachaman min trao koretibuan kamwahu yala. Kayong Peter yaw yesak payo, Metay mi mirpan tapi Korea mi yi in trao kita apply rang koros men kamwahu kitala. Kamwahu yesan so mau. Sesepak taba. Aramas kolki kapakapin so mau. Rahn koros. Okay, I karapan ay ngong kuya pa Bible study pa ma melel kecai koros asa laris kecai ren Jesus. Sita na paler. Jang seli. So jo saban roklaya. Kilisau ngitrap mangkoi koi. Naman seli wasa so jo saban kausanya. So jara masaban litere kecai kairtar na chai poson. Puegia chai posona so cha pa palilaw di mechela sa akamai. Aria Satan we kan ganata hotel. Kayong picture yari sa payo pain Christ katikitang kalaba nilobo yang angkit tipachil kan. Pagkitailen mela samnan tipachil kan o mour pohn. Okay, takot healing doja maula kamawla na ramasaman ni palingan mour nan mour pohn. Okay, pungan court upon rule. Aso the Satan the soma bandog. Among us check what key tipani mace soma okay. Jagoros yet tipan. Chelanani sapal put the pachame cheli putiki kan. So kito sangren atami kaunon makong. Kichanan retingetial koaros. Mesatan can totogi Kitail lale. Chelanan masan goton rule or reign or control kupuran koto tame kauna mama sani imechavan kamele over by Kieng. A chay pukor chingeti al koros niya sa water kapakapen kaunda murairen mour. Jesus masani miyam nana lokayang. Okay, nana cancer. Nana mangmatak. Nana yada. Atan megot koros me to it come against my will me wang insene pueko ton kawayola kosayang. Okay, kosayang. Kauno kat Kieng Kitail healing power nanto was a tail. Nana tay mongyong tay kosoy kitimgila poson aban mialupo. Ama yang atrak koda namana kosay ayap sucho kamelele sotelipo. Okay? So, emasani pen Christ kat kita lang kalaba nilopo. Ima komu yung iban mata wa traman kasampalgi pilipili yoren Jesus en lopula. Esa jelus pan chapel e plata. Pilipilio komu yung chan men lail. Again, a chapelata luat miamakin. Chaki kapakap kanya po yung lail. Kompan pilata. Ika kapakap a pilipilo mireyang kompan pilata lail. Kompan watawat kompan kapakap. Kompan kak. Okay, kompan wia tamachel koros wewe kirta chepan wia pachelen lail. Chay pampiluya kapakap kiaman ang lail opang mapan retingedi alang lail. Okay? Bogitailen mela santipachaikan o mour pohn matawa Jesus mangi me itra alen tiben gosangana na pola mangi me itra la na tel me mour pohn maktail itaweni chay wonki apuliki di amor.
Okay, puligitia mour, puligitia kingship. Kachnan lang. Sapol mangotieras. E puligitin to e kachto. Puen kamarke chala. Kamu yo ngoy puligiti sana trahakan. Makaonas chukuburki. Pacha mour. And we am a mourin. Poita pon sambawat. Okay, so healing iko sa yayar kamatip sarawi. Chailter komga kuya pena mo kamatip sarawi. Niyon bang woniki o niyon bang lukwar lang mamia kamao ba yo kompana lesang ng kamatip sarawi yo. Iwe wen Jesus amasanik may wiyamet. Ong ni kataman bay. Kataman pantame e katstong yang kitail. Katstong Kamwakelei kitail ta katstong kamwahu kitail la. Katstong Kieng kitail powehdi. Okay? Ang I know no so ye kosa ipo. Esambari sisak lemao. Sangon suma kan sangon ka palakan mele lang. Ap kolay mo ni doktor banda. Kasuma suke tayo menakang. Okay, so rin tayo nga suma suka mo sambar. Mo niya sambar pa isak telema isak ate. Ansa wote isak lema. Okay, suma suka kan lelatara melar. Pokita hengi ko waki. Pokita hi. Okay, me ko chiu me chela pa pali, me se tranquito abang kawik chela. Ama ke chaiban tatong ko puson chaiban suik. Chaiban ko saya makai te ka child mo, chaiban suik. All right, protection. Kaslu child tatong rangoros intang Christ niya child perehre child. Okay, protection the perehre. Perehre child. Ne poson chaiban iko sayaya chaiban kosayawe lokayako at chailap yangaki we chai poson dami chai kosaya. Exodus isak riyaw isu isak silu tuwaja mi bango saya example perehre aban changwe bonalen in chang Christ kitim moraistosa kitim tayaga kitim power kitim ay mour pagita sejan mi miselino kailan al awyawis bango saya nan accident. So, an gisongan mata-mata ko. Song kan magawiya. Protection. Apply blood of Jesus. Apply bonam mour, bonam sirikan. Okay? Faktor do chay ko sili kayip. Kauno kat kitor intaw taylen tatongi chay tatongi. Iwewe na ko saya. Chaylengkin, wiya kamatip saraw pa chaylengkin. Chama-chaman. Tami wiya yang kitayler. Irajikutukisu omo Exodus isak riyaw isu mi pamataka Israel panale intra o isinki uren wanim kan o nan tomonim kan merapan tungole manoya. Okay? Mga kasi wasan wata kam nakwatak Exodus isak riyaw kasi young Moses tuwa bang kemela simbolo Lichapui kila nim kan nuwanim torpost nuwanim kan wasan patlong nan tomonim kan puegiton lang mapangkataro to puen kemela serini isip kan chon lang mapang kilang nim yo mentao mabawa ban spala nang katete kap komui o ngoy kitamen nimo kot sito kung gosa na nim mawiyawi kita pa na aramas. Imechanane kip sapal. So manchalukayan Jesus na nancham mour, chasusuko mour soduka. Okay? Satan bilanana kilang, memian chang Christ re child. Satan asa, isimesabol mangkotro ismakaiten. Pilasa a child level in poson. Magoto pa kaya was chaka krong ala rey. Eban puroto, eban beoria, eban arro attack and so koaros. Ama puroto yesayar korong yaki ay kapakat. So draw al and dog kitail. Okay, eosa meakan wrong ala. Eosa meakan lose. Rabangola per practice me meeting on a pleo pakatar. Okay? Satan sort of peer joy o mimir nanel, and mimi selipo in some bawat. And so nan hello, and some Jesus pangach to Korea. And mimi po some bawat a little the kitail.
ama chay ban sujuka ki rongowe tama puksaro masani chay maung kai te kutukon tra ap ngen ay ma chay teren kai longki chay gilang kutukon tra okay ira chiki isak silu intrao ban wiya kelelen imkan mekumail kousania ni ay ban kelangin trao iban tauli kumail kalau resort ban lelong kumail ni ay ban katarowe kamakam pohn wen isip. Gaya chay mga istoryo. Makom kumwatak puksaraw chay mga istoryo. Kau no kataro to kalau puya kimen isip kan isip represent deep the morin samba. Okay? Iraw kalau ke lidui men Israel kan. Lelan sa makau na pang kasalata ki Israel la. Chay mimi pang protection perehre. So intrao tame safe Syrian te panene in Israel ka ansawo intrao. Arya nimyo me intrao litop yalar ton langen kemelau dauli. Ansawat kita litop kitir intrang Christ chay sapal. Mindarang koros kafor kenuk. Nubosan ko sa yang kauna Jesus yang ya. Abo bikakela ka umposan ni omuya kapakap ko ya. Kitimki na isirikan inchang Christ so seten bandoga. Kitim ko resto sa anchang Christ so accident bandoga. Bloodline ta dongi line anchang Christ so kitimki la wasa koros. Mesiten pensaja an kepungan doge. Okay? Ino ang kapakaben bakbak tour. Kapakaben wawn ginjang Christ. Jongo anane perehre. Ibru isa keuri isa kwalu poson me kosane kidi. Tiyaken Passover o intra en kilel ti ni wanim kan. Puton langan kamakamo enter kemela na men Israel masanikan. Ismo Moses. Kauno masaniyang uya bauta maban intang men Israel koren uya. Israel rong, Israel uya, Israel mour la. Ni komo yung ngoy ni kauno kan tatongi aramas. Chay bang wada puksarawi aramas kaima. Kauno uya tatongi koto. Okay, chay kinda isimen boga. Kauno tatongi aramas. Metuwechak child. Okay? So wrong Moses. Moses wrong asang God. Moses intang rail direction rail wiya, puigi rail wiya, rail mour la. Ari, iyay kapagap me Satan bang kilang kitra, abana sa me chaslasil. Chaslara na sinslasilin. Sinslasil mempobekin use sinluwo wape. Momas, sinslasilin wunani, bukan main atang. Okay, sinslas chay selara nane. Lang mak chay indam chay saulang, amia manan wunani pilkodo cha kawai ki chay la, mia got sapong. Okay, pueki chay perehre nanin chao. Rangkoros apply in chang Christ with faith. Kay te pueki inda kompanala sangay kapakap. Kompango sa yayat me minang puksarawi. Resila silkiti intraw. Ibanya silokniyati intraw. Rangkoros. Silokiti ni moment. Silokiti oram stosa. Silokiti nom sirikan. Silokiti am mour. Am malial. Kaya miya pa kachay matamataw ka trang sili, pichi ki chay, ak chay sutra ko saya, makalagalita, nanindraw. Okay, chay sutra apply, chay pan tatongki, in chang Christ po chay rangkoros. Chay sulara nane sin sila silkan, mangayon sa kiyang kachay, sin sila silikam kan, mangayon sa kiyang kachay. Aman manakap, ay sa may chapiyata ko na pataman, we give, Akoli apo iyo apenene iyo apo dramo ipesanger ari aleta Christ
Kichwiye kapakap. Ngindang churorla. Warwar yang god. Bakrengin saraw yang kasali yang uk. Dahme kesay Kieng kauno. Posong yo me an Satan magakolokol. Kerjunga taal. Ariyan sa mga proton da wow. Ischulama. Iwiya kapakap. Angin saraw intangya. Sintakay maganwiwina na ipokto. Ibilsa tayo po. Abngin saraw intaya mana ka po. Arigo la cha kesela. Murena kesela. Pura ki kapakap kawela. Manan silasilin Satan no. Pura la abanene ka prayang abodo. Raw yalar po po sa lang lelmet. Isang po kami chela nane. Kaidek masol. Kaidek silasilin sambawat. Satan kan pechikitrak sinan so. Again, we had them, hey, it's a dog. Okay? Come back up with Miaja one baron. Ragin Mia Capacavo so chamana. Arakin so belang rice munigan. Come back. Okay? Come back. Just took up Willianda. Compromise. Just took up Willianda in Jan Christ. Ye carabo wo. Me onye utani vilu one token vaccine abe. Klangan Satan apuko. Kidong Kitail massapuyek. Amachavanto donko puk sarawi. Men sarawi sa Kieng Kitail massapuyek. Kieng Kitail limbok manaman or self-control. Okay? Karyan Timothy Ewusu. Kieng Kitail limbok manaman dagot manaman power of God. Ay sarawya Fiji rebellianger. Oh, vaccine la aramas. Ngoy wong. O wong tolul boy stukak walian danjang Christ. Ikoner lipo mour sang lole. So stukak patangi okot me. Stukak endam miya manamanen masal so pakeu. Maposon gocha mamuidang an Satan an so. Hallelujah. Okay, so last victory. Tadongin jang Christ pa atrak powehdi. Tadongin jang Christ pa victory. Jang Christ Kieng Kitail poida te powehdi. Victory, eh? O diale sa kriyaw isa keo. Son I puksaraw ka dete me. Orakin Christ me. Magayo bulabul re-relo. And that. The one Jesus loved. Okay? Imen jungi ada kodial. So, eklang tame wiyawi. Ta ya kodial isa kriyawa isa kewa kasaya. Riatail ko kalawetier sangni intransimpulo o sangni memelelo mere katete kier. Mereka dia. Gini lo kaya wayo kasaya. They overcome the Satan. They overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimonies. Game karata aramas man sa kamagal kitan jangkrai so tra testimony tabang katete. Just katete me akot. Okay? Nga the victory ng godial isa kriyaw isa keo. Kasaya day bogi son klang Israel me mir nan lang Israel me mour larko repewegi di chapel in jang Christ oral katete. Ari solang man mesudra katete anani psapal pun jang Christ on mialbo. Jang Christ on manamanre. Jang Christ kamaurala. Jang Christ kamwakelei. Jang Christ para. Jang Christ kamauya la nampalwaro nampalingane. On jang Christ Kieng powehdi. Okay? Chay kapakap kalanganan ko promail magatinye yang ya ni mensangan ranwat. Mangs yo akot kaon labalak kalanganan komi. Kalangan Kieng komi sapon mamumasa ng kid.
Kalangan Kieng kome Dahme Intahu mana Intahu. Kaun sakalanat mour me Intahu uya yang era mana kid. Kom gatung kupro kapayata korusia kan merong sapul mamasan. Korusia kan mesutan ke poson iba keremu kamu yang gatung sair kenerail. Kisi-kisa kenerail poson. Pokij korosan ka kamelele. O memorki. Tama kom gatung masan ir tebil wiyatar. Sekopro yang kamu yat kapeng. Kasapa kalangan kamu kaun Jesus. Amen. Amen. Kaselelia.